yanko ababa wa ya YouTube die eno de chama eno de amadia ka cheche kunum na ka kom de eno de is a fact and ade ne de obi anim eno ana me hwe Akebiniza your friend is in interview bi am say Frank Narobe bobo bi wa ha no mo bisa no aba sa YouTube ho nsam yi o say ade no si a wotwe fon esi wanim a wotwa bia enche na kakra betom obedidi kama nti eno de ade a ebeboa ye nyina de nya ne se wanya quality phone a obetumi aka asem a ebetumi atrend ebetumi akona amanfo so abepe o content na obe create no na say we na ni quality internet na eko o ti ase they say Ghana so ye internet say ma ye say o mo say mama wata na we and Elon Musk na man ko we because ewie ya no de Starlink buy oh yeah into opinion no sa no de YouTube na asem ne de be ya o say ye even Kumasi ankasa ye YouTube ye follow bebrisa o kon kan ya o mo follow ka catch obi so kon TV or catch so on phone or YouTube what as o mo follow YouTube ne pa chen that means Nigeria do mo follow crossing here what as nti do mo ko mo ni mo what as nti akwasa obi crash ni dem ono ankasa ye ono ankasa na dia onye obi adwuma but at the end of the month sika obe cash in the month na say e be dosun sa so why na be hwe obi de say dia no adosun bebre na ye bi ye movie stars ni o gonza Ghana de bibia na ase no singa tomba na anu de obi ye lokaton kintampo omo de so mu dia ono loki amanfoti me say abafo no obi aye bi so kwa so be sex aton da media men ko ya hwe me ni sa ton fo ni sa ton ne ye dai chiremu oh na nya na waka che na me na media minima so wa waka asema che me de me mezi da chim ono ana be kana na ya menye sa brother wo ko kan asema na o be pese me na me mechi da me tumi wo free wo ana kan asema be o agenda so be so ye ba o de be share me into opani ya ka kromo mo ya nya atwompa ya sokrisafo on kanu kre sokrisafo on kanu kre okay deep down papa ni mu obre okay because A+ can be channel or YouTube UTV okay omu show United Showbiz so who say no cry ya baako se party ni ntumi mboa e ma usika na wo ho ntowa there's no way say pretend as if say we okay but for you to say omo like a proper one education or whatever no that time no on so way na that time wo hefa okay oh no cry na yanka no eno ni your problem no utumi say Ghana ni come de ne pan so esan say ade no me supporting no men kan okre okay me sramo kan okre na ko baby obi akun o je be kan ni say umu ade ba ko ma suan ye krom ha e ba kompe obi o kan okre bi amu ade okay undidi ni pa na tem kwa na o kan okre nko ade a umu ade wahu nti ada no kwa A+ kwa catch so kwesafo say utie ya okasa ma o party ni omoye wo so atiri afo atiri be frɛ ya bi say ska o kan UTV atire papa o catch no straight wow what you say nti me say no enye sa brand na education ho ne ma yi wo be kan banka nti say our advice bi to abanefo okay because o kan mo ho omo nyina aka ho na sa de we ekoso no happen o ja say sa ko mo tututu ne ma ya ma yenhwe ola Michael de na yen komra on chambi ma me nko ola nti so far hu Satan Stone Boy omo beef no hu ni sen say discover omo opani but the other time now obi so share ni consent one hwa da kro bi be fa hu opani no ade ba ko ne say Stone Boy me respect ne pa bounce wa kuma pa say wa bufu ntend o wa bufu kra chen shata o ye quick tempered pa ni bi ba ne de no kasa bounce sebi disable obi o like oye they are like that so mo say accident oh yeah but say e basa na it affect the brain okay on say a brain tissue be nti e basa we dey e affect the brain no yeah once obi kra we okay now your problem with ebia o part bi na ebeye yeah gradually no e affect so yeah but who say olama kebe kan sa asem we say your friend is say Sammy Flex and influence shatter or boy minimum Sammy Flex physical me na chat 24/7 because of Mr. Music Mensa me artist no US no ye one for interview near yi ye bisa no na ye didin komo wanim ho na data no me ye manager ma your friend say Shatawali okay okay chance ono Shatawali to say ninia oh yeah one no boy ye bibia and before say Sammy Flex be manager dia ma Shatawali o kana dwen dada yeah Shata kana dwen ye nim ye nyina ya we so kana dwen ye shata no ma sa asofufuo ye o mo hyenhye nkom wo kom o mo agejai emofia fo ne hwanhwanfo yi yeah
what you say into for your friends Olama can to say Sammy Fresh mom na influence Shatawale man yes anya man dey mesre no omo ko tra platform so omo ke kan sem omo nim okay because or catch us for evidence but evidence no hefa unibi and there is no way sometimes when dey bo okwa na say shatter you could be na Sammy Fresh ko onim na no dey omo ko am say tamalo say fine form na omo push but atanga ho na oka am say na shatter kan say ma chef Sammy Fresh Ghana for anka so tete no and so now oka chire Sammy Fresh man kan tell say mama police for nim push crowd one wa Ghana for see fa asem no omo for asem ni different so tell now if you ask nigga na your friend shatter life or TikTok and no be so no asem na Ghana for so ne Sammy Fresh be nya issue yanka say ya trust ne ya flame yanka say yasem okay but for Olama to say Sammy Fresh mom and influence Shatawale there and the only asem kan okotra ni radio no so shut up all right meda say na memra MC Texas so make us a number enche baby 0551 931 931 0548 931 931 makato say ne ya wadumtofo akesie mienu e wo fie ha enti ya wo dikomali ena ya wo Zion baby enso so e wo ha obeti wo munyina nka all right Texas akwaba boss meje osubiem o se say o ha adwene mesi meje so no dey me na platform bebre so na we na adwene so be ha me na me so me ha no si o boss ke no boss ki say wo dwane minti o ma bi David onyane David kame obesi da dwane ozi 2024 so wache obesi ko be wu sasa do de ompe because 2024 be wu wache kwa agoro obetimi atena sesa at the bed 90 years ndentia onise ye de obewu nti onsuro wu yes ni pass aso de wo ni grand time ma o se obi ha ye ka se ubewu a de ya wo besi a se so for ka se wo twa miti no ono na ga me fa owu na ni mre na aso all right Texas my intio yabema atiefo na ayefo nyina aha na yakatwo mu se omugusu ano mo hwe Facebook fo nyina se ekye mu nyina all right miremu no ma starting free Black Rasta okay saying say brown to jaba me fan low na me dey be rem okay me free ho no yeah one thing I was SOMPA FM ye ni pa ti asase isu on ye nkofo bu asase isu a omo no omo ba se omo diem eni so omo di ya adwen bi di agoro unya white man ko no benya daje sesi no kro sometimes what the name man for di agoro by air blacks the politicians no enye politics no omo ye politics yeah so me ne wo kwa akon me pese me bedi kan o so pese o bedi kan then am ya metimi dia winu ama bedi kan because we are threat to me okay the same way na me so ye threat to you enti I will go any length say be make kasama nkofo ato masum oh okay and any pass message kura na what su impoi na ye $6 adwan na den no enti ene ye cinema kan so reality ye hu sade ni say na tie yeah what you say eti politics ni ade bia you can't tell me say wo ka asa ni say $1 adwan na ya nche $1 enti oni ba omi akotena kem politics ni SOMPA unim de omu wi omakotena kokuo maka okay you see it takes only the wise man to rectify his mistakes yeah enti eye mistake no ye ya oye nyansa ni nti watrase ye hu say there be why mistake into correct no menya no nche say any party ni so on free mu if you are getting my point party MPP no can Japan odo party ni pa yeah on free mu because you dey any nyina ko be free man ko free because you take cry say new force so say chire see say we obete ne ho and so ko akwadon afrafranto but still odo party ni yeah can Japan ko eduma bi akufo de sika say ono support no so it tells you how much odo party no enti ono obi kokon no aka say me no ofi say we win a it doesn't mean say nipa na obedi kan no ya kokun na wie nti say wadi kan a ye nyina ye be pre yeah because ye kuo ni ye nyina ye kuo ye nyina ye wom okay so also hu say nya oni your friend say oni ba omia na anya o but no kasa kire Ghana front so nyina say ye hu e ho ne so say the politics me can say politics na NDC na MPP for mo ba tie nsem o mo ka na say adwen no sebi penifo ni wa adwen ye adwuma pan yi na odwen politics wo tie ase ye ya enyema wenye no ma wanwa yeah dabi wanwa enye wanwa kire se digo wo de mani wie mema wa ba obi na ekwa akon ye no political party ba akon ebi asikufo na akufo ado yeah enye first time new enye wanwa Texas so that to us or person time no enye ebi eti so yakwa akon ma ni what defeat me
na say ayaka political party me da so wom ene ye nim kokoma asem mo kan it is say I say ye hwese party no be win power what you say ba omia na Akufo na tena ka say owunua okuta tumi bi okasa nkofoti nti de asi biare ne nkasa ne yemfa nto nche na yembe kambom ne ye wini ye me ne otia ye nim and I think so makasa so what you say nti tena chire ka say de okan Ghana for ye ndwen sa de ne hu ye dwen sa de wa ke jaba to ato ama MPP ne DC bossu me say oka say say oka say ye dwen say ba Kena Japan when some kind Ghana for ebe kwati ya na so be kwati ba onwia si me ni umie ntia ye nwensa ye dwen wan kan bibi na dis ye jaba to amomo yeah ena me ka se ye nwensa no ma no